chaypi chay científicokunapa robotninkunawan tupamunqa. Y seguramente chay purispan más yachaykunata apamunqa, modernizaron kañapis kay robotchantaqa, ¿no? Maestro Ancabalicano llevará el primer robot multilingüe a Festival Académico de Rusia, Estados Unidos. Tenga que kiperi que Hawakoy pagari ko alma con hawakos pan ko kakaraya con ko manari que yang apa chistita chorin ciencia y tecnología chay tarema si ya chachin tapi robot kipi ciencia científico con kachkam pero soy un chikpeja yana panaman tan llaman pero mana el gobierno yana pancho yang kapag kay Ministerio de Educación mana chay ciencia tecnología neskanto tanga que concurso con organizan pero mana yari que kay na amauta kun amang colegita honcho más ta investiga más robot con atoroay nada wa que hongas pero pai que quieren mantar hispan que aucha y concurso mon festivales académicos festival académico pero hatun chay empresas super empresas mega empresas de investigación científica robótica chay kunawan concursamon kay kipi wa chalay pan chalay porque festival que manda concurso dinámica joder chico imagen robot alguien ahí está kipi del Perú Huancabelcano un robot multilingüe multibilingüe mamá felicitaciones chiquilla kay taita imaso tengas Walter Velázquez que hubiera escuchado Walter Velázquez dueño de Kipi. Alim. Kay naruna kuna más cacho kaka kaya kucho pipsa. Tapis las galletas antianémicas científico, investigador, fabricante tapis quicharon ya galletas antianémicas. Y que llaman al gobierno piana pascal concurso kuna pues gana pam igual Kipi pas ya aliskan. Chay mandak mai kuna pi porikon harikao chay ciencia kuna pi igual norte pip so akhle kuna moto ta roaron ya o kuera hocha na leon luz leon inti leon funcionata chikan chay científico kuna falta yana pa iwa akhle kuna pelikona chay empresas privadas o que coloque zapacha kuna yana pa chay ko chungao no tingriki chay colegio chawan ari pa ikona más tari que investigaciones tanto las pan y ma conata roamonango pajaricao ahí está pues creo kachkan taps ayacuchana hay un huancabelican hay un norteño mototaxi solar ayacuchano galletas antianémicas huancabelicano robot multilingüe más la cachca, arquipeño para rachcar transformación gas y auto tachurachcar arquipeño bueno ya te jongai colanchi una aña chay públicas janco carga pero man tangas hachoricao auto ya cuya un funciona tachos arquipape rachcaraco ven imagine chay asunto richca ricao bien, voy a crear una pelea con una cheña, tarik angkas periki ya kaya. Kanin paniskar kaya kicau, tarirong kurik ayata. Na chay rangka chulorop tingri ko crear con pelea con chay tarirong. Inas periki con anja. Kaya peniachkan chiga. Iskay chunka watas chay hubiera kucha chinkarong mankasa. Arer kari ki chinkaror kaya lastari ki tiaror hawang menatin taparor ka. Chay uyarayakor hariko aukhliagon hasta aquí con lasta chuluchkan inaptin chakata yarongo kay nevado huascaran nishampe aukhchele panchele porta taner kako NN nispa khanin pa ulargal NN mkachkan ana sutin rexes ham pero con angañas rexe kulian kuña país erique estadounidense William Stephen pairiki kay año 2002 watapera chingarolar kan autora con mascarga ko imatap sinaña ri kay taita estepenta rikao pero icha kamana taira ko chupin sarga ko rik ayo ko ima pariki chay
purun allqukuna o chay lobos o cóndor imapas mikukuruñachiki chinkarachiki aychan nish pensarqaku pero entero chayllata tarirunku sumaq tikasqata rumiasqata chirichawan rumiacharullarqa chaypiki lastaña tapaykullarqa chay uyarayakullarqa wawqillakunata iskay chunka iskay watanmantaña tarirullanku kay yungay nisqaman apamullanku chay morgue waras nisqamas kachkan ayllunkunata suyachkañachi ayllunkunaqa chayaramunña kunankama ña chayaramunña chay punchaykuna suyachkarqari ayllunkunata ña chayaramuspaqariki pusachakunqa apachakunqa llaqtanman chay pampakuykunankupak pampanachakunqapari chaypi chaynu wawqillaykuna palaykuna kay willakuykuna kay chayllata kay sachakuy kachkan kaykunataraq rimachaykusun chaymantaña wawqikunata kay yunka lawpi wak yurimaguas nisqapas wawqillaykuna palaykuna nina rawray karon hinaptin siriki kimsa wasikunata ruparullan paqway chata yachaqanchikna yunkapiqa riki qhiruchallamantam wasikuna rurasqa hinaptin qhiruchata riki ruparun paqwayta waqtankunata punkuchankunata a veces kalaminan urakunku wakani hina qhiruchallawanta rikawan pero ruparun wawqillaykuna palaykuna chay calle José Sierra nisqanpis chay cortocircuito kawrqa rikayman chaywan riki pigarurqa hinaspa riki llapu wasichakunatapas ruparullan chay bomberokuna policiakuna asuykuspan riki chaypi amachallasqaku yaqa iskay horapis ñaka ñakayta antes amacharullanku machayqa wasikunamanpas vecino wasikunamanpas lliwchi hayparullanman karqa riki wawqichallaypa amichalay chayñataq wak pasamayo kay punchawkunapiqa limapas interinraq llanturinraq puyurinraq clima está bravo wawqillaykuna palaykuna y chiripas entonces chaynapi kay nishu puyu kasqanraykus manaña rikukuyta atispanku chukarullanku kay pasamayo nisqanpi wawqillaykuna payku chaypis iskay wañuy karullan triple choque kimsa carrukuna riki chukarun wawqichallaypanchik hukniñata riku empresa de transporte chay chukaruptinsi riki chaypi pasajerokunapas chay chiripi hawapis uyarayanku mana ni carrutapas apiyta atinku ni rikunkuchu ri carrutapas ima carruy hamukunpas apananpaq kutichinanpaq chaynu wawqichallaypani challay pasakuchkan hinaspapas wak Lima llaqtatapas anchatas chirikullachkan rikawan chirikullachkan nishutas y chay ukatachkankuña rika ukatachkankuña limiñukunapas manaña riki ni quniñachu sino chiriña rika chiricha bien wawqichallaypani challay chaykamalla riki willakuyni ima willakuytaq kay ya del este revocatoria mantapas rimarisun wawqillaykuna palaykuna astawan mana winchumantachu astawan Carmen Alto nisqamanta anki kay willakuyqa manachusmi tupanchu pero tayta alcalde de Carmen Alto Ulises Waman payriki hayachirqa llaqtata hinatinshi llapa llaqtaruna rin rika claro minkanakuruspa rinku rika kastankunachik rin rika untay saqakusqa chay publicaykaramunku la población rechaza revocatoria esta masiva concurrencia